vjerojatno bolje pitanje za članicu Schengena, međutim činjenica je da je u draftu odluke vijeća koji je upućen Europskom parlamentu na raspravu i na mišljenje upravo naznačen 1. siječnja za ukidanje unutarnjih granica kad govorimo o prijelazima na kopnenom dijelu granice i na morskim granicama. Tako da mi nemamo tome što dodati, već da se tome nadamo i da činimo sve, naravno, i kroz raspravu koja se priprema u Europskom parlamentu. Što se tiče vijeća, ono je na neki način već deklariralo svoj politički stav da se to dogodi tada. Dakle, to su datumi koje je naznačilo Europsko vijeće. A ono što je sigurno nešto što naši građani očekuju, a to je da se to stvarno dogodi i da ovih 1.700.000 Slovenaca koji su ovu godinu doputovali u Hrvatsku da jednostavno sjednu u auto ovdje u Brežice ili u Ljubljanu ili u Maribor i dođu do svojih destinacija bez ikakvih graničnih formalnosti. Mislim da je to svima u interesu. Tako je, torej v interesu je seveda obojestransko, da Hrvaška čim prej pride v šengenski prostor. To je zdaj seveda v postopku odločanja in sprejemanja na nivoju EU. Midva sta pravzaprav naredila, kar se narediti da, in v tem smislu grejo tudi najini pogovori in jasno sodelovanje. Zagotovo je to interes državljanov obeh držav, seveda pa ministra za notranje zadeve težko napovedujeva, ker ministra za notranje zadeve seveda nas zanima ali pa delamo samo na podlagi dejstev, ampak kakorkoli oba si prizadevava v tej smeri čim prejšnjega vstopa Hrvaške v šengenski prostor.